apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka, madingarod tirik na na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anyang ay tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rudan. Bay-bayam, nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, sika pa'y laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Sheena. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigor. Kanayon nga adda istak na kitday jay. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo kon. Tinga trabian ang kapinpig sa tisangit na. Sheena, bakit? Manang Sheena! Manang Sheena! Bakit? Disturbo matipan naturog tersaw lakay. Apay ka day? Ni ading mau. Tok-tok-tok manain. Manang Sheena! Yahoo! Aywan. Anya nga taaya ti umay naman ang ibaga. Rumuar ka, tamapan mo kasarita. Abangan no adamanin ti dawatan na. Mabit laang! Umayang! Naimbag arabi Manang Sheena. Anyat masapul mo. Tangat rabiing agtuk-tuk-tuk ka ading ko. Amangan no adden duldulin mo a paracetamol di tamanang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigor nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda nabatbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Tay sulatan ti dawate. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, Sheena, bakit? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatangan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amua. Kita aktuman no awan pa iti naalada at janitor iti pagtrab-trabahuak. Tay pasok kaw ti abirat kaw. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko intun bigat tabagaan na nila kay na. Okay, ituloy tamanin ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak laangan ti ilakok intun bigat. No sika, ituloy mo latta ti maturog, tanasapa pa'y mo. Sakbay nga igtad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng Sheena. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang, adda laang ijibalay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau, ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay, hun amanang. Sige, itext kontukin ka, no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang, agyaman naklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y mattitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang iti termos kanta Koreaw.
Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalay nga ipasok mo ti abirat mo. Wan bakit? Kaano nga rod nga'y amang rugay? Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbaga kan boss ti adda kasasad ti kabsat mo, kan ti abirat kaw. Iswanas yan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day ta tao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga rod ka na ding baw, tamasa pa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak, ag dirit sulat ta ni Jai. Alas 8 ka na nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw, apay adi ka pay laagriing dita si ka Emerson. Bigat ang naman nga, bugbog ka si ka Gloria. Nalipatam ka di timbagakan ka di kalman Alas 8 ti sarak mo. Diyak kaya nagtrabaho dyan. Ay nawaw, saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taaba nag-idi kalman? Diyak kaya nagbali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho kaya. Si kalangaruden ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. No makita da nga daldalosa kaya. Ang mga no katawan dakto pa kiti. Ay na, awan lang aruden ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid, ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y Dagiti ubingay, Nakaturog dan. Gayam. Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? dahita pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat, di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan ngay interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana may pilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw. Agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang. Umayad. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan. Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti daw-dawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum, nagadun ti bagbagam dita. Ay nawaw, gimatang ka mat iti termos kan takuray. Kita dapay mat iti termos kan takuri tayaw, sinabakay. Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon adumawat iti napudot adanum dito'y balay Tikabsat kaw kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda nakaturog pa'y lang da tao kat adda tuktok atuktok. Isuna lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita no di da pa'y la makarik na. Nang runa no itad kunton ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatam kit den. Awanan ti adupay asaaw. Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. Anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay?
Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta isulaang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo matan ti makaammo agumatang. Saan mat amabalin nga itad ko amin Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santi kas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mabastusan na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laeng nga ita ti aldaw? Addan to aldaw day asina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw, palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat laang ti amuyo iti kapsat kaw. Ay, di nakmo't ibabay na kasta Dapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputad na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusan na kamay. Gapaw, tamarmaruam kayaw. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan mat amabalin atong palbiag kat nagapo iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y langarod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaga na kan kaya. Pinagsasawan na kid din itadala ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbaga na. Agpakalaing manan. Kasi iti sigo na. Nangatula una iti panangkita na iti bagina. No awan ni Manong Tersaw, ang mga no agrigrigat mat dadya babae. Talagang agburburat ti darakin ko ana. Bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay nawaw. Kontinto kayo nga rudan iti kastabiagyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang agasawa. Addan to, saan lang nga ita ti aldaw? No di kay aggagat, kat di yu sursurwan ti tumakdar iti bukod yu asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot man ti ulog kadagitang agasawa lakay. Usto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos dapay nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada. Para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida. Uray maminsan, tapno adda pag nakmanda, tapno masursurod iti makdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto Emerson, mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala dita Tersina At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidam. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin Diya akon maanusang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang sina. Diritswan na, takas makita mat. Ado, ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramidag. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manang. kunak man, no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No amok lakas to Dimngag kami kumay ti pamagbaga manang. Awanan naladawan. Sigurado nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson.
Diyo amaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry, manang. Pangasim ko tatulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo nga main. Saan agaputa ada pagdawdawatan niyo kat relax kayo laang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamat kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para itinapintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.